mu bice ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo riheruka kugabaho ibitero bigiye bitandukanye harimo mu Peti ahangaha akaba ari muri teritwari ya Walikare ndetse na Minjenje muri teritwari ya Masisi ndetse na Mikenke ho muri teritwari ya Mwenga. Muri ibi bitero byose nibyo byabaye hifashishijwe indege ndetse na za drone zo mu bwoko bwa CH4. Ushobora kuba waba wibaza uti ngamije iki? By'umwihariko ngo hari impungenge zikomeye cyane z'uko intambara ikomeye ishobora gusubukurwa vuba ahangaha, intambara irimo intwaro zikomeye cyane ndetse n'abasirikare benshi kurusha intambara yabaye mbere hariya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihanganyishije inyeshyamba z'umutwe wa 23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abandi bacancuro benshi bagiye batandukanye. Ibi ngibi rero ni nyuma y'uko umutwe wa 23 ukomeje kugaragaza ko ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirimo n'abacancuro rikomeje kugaba ibitero simusiga ku basivile mu bice bigiye bitandukanye bigenzurwa n'umutwe wa M23. Uyu mutwe ukaba bavuze ko witeguye kwirwanaho ndetse no kurinda abaturage ku buryo bushoboka. By'umwihariko ikigamijwe muri kiganiro hari amagambo adasanzwe akomeye, amagambo akakayatunguye abantu benshi yavuzwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Olivier Nduhungirehe. Ese yavuze iki? Kubera iki yabivuze? Ese gasopo yatanze ni yihe? By'umwihariko ino gasopo yatanze ifitanye isano n'abacancuro bakomeje kugenda bagarukwa hariya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ba Blackwater. By'umwihariko ejo muri mwumvisha amakuru avuga yuko perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi yaganiriye n'umuyobozi ukuriye aba bacancuro ba Blackwater ko bashobora kuba bakorera hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'ibyo rero Olivier Nduhungirehe akaba yavuze amagambo akomeye cyane. By'umwihariko n'umutako nimba ari bwa mbere ugeze kuri YouTube channel nimba utakora subscribe ro hasi ukande subscribe ndetse kandi bikukanda ukazugira kugira ngo ujye wibuka gukurikirana ibiganiro byacu bitambuka buri munsi. Naho ngiye nditsira umuhumuza mbahaye ikaze kugira ngo turebere hamwe amagambo akomeye ndetse n'agasopo yatanzwe na Minisitiri Nduhungirehe aho yizeye ko u Rwanda rutazongera gusabwa guha inzira abandi bacancuro baturuka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. By'umwihariko rero Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe akaba yatangaje ko u Rwanda rudakwiye kongera gusabwa kuba rwaha inzira abacancuro bakoreshwa n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe baba batsinzwe n'abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa M23 cyangwa se M23. Kubera iki ibi ngibi yabivuze? Rero impamvu yabivuze muri no minsi mu bice byegeranye na teritwari ya Uvira harimo hararundwa abasirikare benshi cyane ndetse n'intwaro zikomeye cyane ku ruhande rw'umutwe wa 23. Impamvu irimo biraba rero n'ukubera ko ingabo z'ihuriro za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirimo zirategura ibitero bikomeye cyane hari mu gace ka Uvira. Ibitero rero bakaba babigaba mu bice byinshi bigiye bitandukanye bigenzurwa n'umutwe wa 23. By'umwihariko rero abasesenguzi barebera hafi ibibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakaba bakomeje kugenda bavuga ko hano hashobora kwaduka intambara ikomeye cyane karundura iruta iyabaye mbere ihanganishije umutwe wa 23 ndetse n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hivanzemo n'abacancuro. Intambara ngo ishobora kuruta iyabaye mu minsi yashize ubwo hafatwaga umujyi wa Goma. By'umwihariko rero ku itariki ya 29 Mutarama 2025 M23 cyangwa se M23 nibwo yohereje abacancuro barenga 280. Abangaba bakaba barifatanyaga n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kurwanya uno mutwe wa M23 mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Aba bacancuro rero bose batashye banyuze hano mu Rwanda nibwo baje kwirurira indege rero ibajyana iwabo mu Burayi bakimara kugera hano mu mujyi wa Kigali. By'umwihariko rero Minisitiri w'Umutekano w'imbere mu gihugu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Jacquemaine Shabani Luko uyu nguyu ku itariki 29 Nzeri nibwo yanditse ku mbuga nkoranyambaga avuga agira ati Blackwater. Blackwater ngo twabigaritseho rero iri ni izina ry'abacancuro bahagarariwe n'umusirikare kabuhariwe. Uyu nguyu rero yahoze ari umusirikare kabuhariwe mu ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirwanira mu mazi. Izina rero ry'abacancuro bakoreshwa n'ingu twatumaje kubabwira witwa Eric Prince. Uyu nguyu rero yabaye mu ngabo zikomeye cyane za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirwanira mu gisirikare cyo mu mazi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. By'umwihariko rero Minisitiri w'Ubutwererane n'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe akaba yagaragaje ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gusa ariho honyine umuyobozi nka Shabani yatera urwenya ku ikoreshwa ry'abacancuro muri iki gihugu cye cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse kandi ko ibingibi binyuranyije n'amahame mpuzamahanga arimo n'ay'umuryango w'abibumbye ndetse n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe.
Sibyo kandi gusa Olivier Nduhungirehe yanashimangiye ko nyuma yo kwandagazwa kw'abacancuro bayobowe na Prince ya abangaba rero bakaba biganjemo abanyarumaniya mu rugamba rwabereye hariya mu mujyi wa Goma mu mpera za Mutarama, by'umwihariko nyuma yo gutsindwa bakaba baraje guhabwa inzira na leta y'u Rwanda, ubwo rero batahaga leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu ngubu rero ikaba irimo gukorana n'abanyakolombia binyuze muri Blackwater. By'umwihariko rero Minisitiri Olivier Nduhungirehe akaba yasobanuye ko uretse kunyuranya n'amahame mpuzamahanga by'umwihariko gukoresha abacancuro, ibi ngibi yavuze ko bihabanye n'intego z'amasezerano y'amahoro ya Washington ndetse kandi n'itangazo ry'amahame ayangaya akaba ari amahame ngenderwaho ya Doha, akaba yitezweho rero kuba yafasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se RDC kubona amahoro arambye by'umwihariko hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu magambo make rero akaba yavuze mu magambo make agira ati kandi mu by'ukuri nizeye ko u Rwanda rutazongera gusabwa gufasha abacancuro baturuka hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe baba batsinzwe n'ingabo za M23. Sibyo kandi gusa hari impungenge z'uko intambara ikomeye cyane ishobora kuba yasubukurwa vuba ahangaha, kuko M23 igaragaza ko ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko ririmo abacancuro b'abanyakolombia ndetse n'abanyarumaniya bagiye bavanze. Iri huriro rikomeje kuba rigaba ibitero bikomeye cyane ku basivili mu bice umutwe wa 23 ugenzura, kandi ko M23 yiteguye kuba yakirwanira ku giti cyayo ndetse kandi ikarwanira n'abaturage bayo. By'umwihariko rero mu bice by'ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo riheruka kugabaho ibitero bigiye bitandukanye, harimo mu Peti muri teritwari ya Olivier ndetse na Munjenje muri teritwari ya Masisi ndetse na Mikenke ho muri teritwari ya Mwenga. Muri ibi bitero rero byose hakaba harifashishijwe indege zidasanzwe ndetse na za drone zo mu bwoko bwa CH4. By'umwihariko muri kiganiro twababwiraga ko Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Olivier Nduhungirehe yizeye ko u Rwanda rutazasabwa guha inzira abandi bacancuro baturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu burasirazuba bw'iki gihugu mu gihe baba bongeye gutsindwa n'ihuriro ry'umutwe wa M23 cyangwa se M23. By'umwihariko angani kuri umumudakiri mwibutsa ko nimba rwo rwa mbere ugeze kuri YouTube channel nimutakora subscribe ribaho hasi ukande subscribe ndetse kandi bikwiye ukazogera kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bitambuka buri munsi, naho ngendikira umuza andi makuru agezweho mu kanya.